Inilah rekaman detik-detik militan Republik Rakyat Luhansk atau LPR menyerang posisi pasukan Ukraina di Lysychansk secara membabi buta. Rekamannya diunggah di Telegram resmi militan LPR di Telegram pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit LPR menggunakan pengangkut personel lapis baja dan artileri dalam menghancurkan Ukraina di Lysychansk. Rentetan serangan diluncurkan dan diklaim tepat mengenai sasaran. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukannya telah merebut desa-desa di sekitar Lysychansk, mengepung daerah itu, dan sekarang memerangi pasukan Ukraina di dalam kota. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Rabu 14 Desember 2022 terhitung telah berlangsung 294 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara dua negara bertetangga tersebut hingga kini masih berlanjut dan belum tampak akan segera berakhir. В Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражена боевая машина системы залпового огня «Град». Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинская и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 2 украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Площадка, Головатка, Попасная, Терны Харьковской области и город Донецк. Нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на боевых позициях, а также живой силе и военной технике 156 районов.